Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulir I ibadahun ramde. Kimat bakongsan jong ke kubor mentah ke stem. Yok kem ke tenat toket Special Investigation Cell ki pulit ke Arunachal Pradesh ya utage tanya u bank manager barim halor ki kambam sab bayade bat ke bailut ke sanjaka shna surok. Pelat pat ba Menteri rang ba ke Assam usar Bananda Sunowal ya kamat trekam batemai jong ke land policy arajar khat kenda hinin kesni. Bat kentat ulam panggaluk sabhaban pediang ke jingetainya bala dawar ke seng kongres halor kamat jingkershan pisa bayadei ha kapor iakun election neka electoral bond. Kiku bor babenya. Ka Special Investigation Cell SIC jong ki pulit ke Arunachal Pradesh ke Batoket ya ke Kambam Sap bayadei bat ke bailut ke Sanjaka jong ke Trans Arunachal Highway TAH ke bapalat Kelur tingka kala kemno ya manager barim jong kajaka ken show pisa halowar Subansiri district halor ke jingkenno ba ula seitu ke pisa sorkar ong kipulit. Kekenhuan ke SIC kala kemno ya utai manager barim utage tanya na Jorhat Assam menha kesmi baar jong katayo ong USP ke SIC Harsha Vardhan. Lakenno ba utan tanya ulayadan bentalang lembat ki katto katni ki ofisar sorkar ha kaban seitu ketika pisa sorkar ka badaina ka benta ka bailut kesan ka bayade bat ka jaka puta ong USP ke SIC. Menteri rang ba ke jela Assam usar Bananda Sunowal henen kesni ula pelat patba ya kamat trekam ke batemai jong kalan polisi arajar khat kendai ya ka balapan kre dekat nat revenue and disaster management hanong ba Guwahati. Ya ketika matrekam la menjo ke kabinet dangshan ya kabalapan tamai hadian live house nem. Haba ajing keren ha ketika jingelang menteri rang ba ulaong ba ke sorkar jela kala kampen pelet jingmut ha kaban penkre ya ketika matrekam na kabenta ka bha kamiat jong kitraish nong bat ketika matrekam kan yarap banweng ya kijing bayade bat kijing bha jaka bat kijing sam jaka sa ya kibrio. Usunawal ula batharu sya katanat revenue bat disaster management bakan penmi ya ka handbook sabarok ki he sorkar jong katanan. Ulampang ka Lok Sabha berlah nin kesingi ulak kentat ya kejing dawa ke Kongres ha kabayadai bat kejing pensangi iswai ke kenta keli jing keli banyatanya halor kamat election bond ni kejing kersan pisah ha kabayadai bat kejing ai pisah sengubha ke por yakun election. MP ke Kongres Adhir Ranjan Chaudhry ula ong ba kejing kerpat na kebenta kate kejing pensangi la ai namar bala penbor yaki bensyem ya kate gaman. Ula ai nuksaru ya kejing persyak ke BJP ha ke por ke sarkar UPA. Haba jubab halor kijing kentho Menteri Ketenat Parliamentary Affairs Uparala Joshi ula ong baka BJP Hashwa kala persya halor ke nongrim jong kakaipat bayadei bat ke Comptroller and Audition General of India CAG bat karai na kaying bishar bakli do kari. Kaying bishar bakli do kari henen kesingi kala menjur ban sengap ya ke PIL hadian sal tayo ke balak kerpat ya ke jingpen itu bat ban palet pai biang ya barok ki paiwir bat kinong wandong bean syakari. Kekenhuan kinong bishar hapok ke jingelam Chief Justice S.A. Bobdi kala syum kya ya kani ke benta balapen sengau da unong saat an bat unong yalam ke BJP Ashwini Upadhyay. Bakin paiwir Rohingya kumjuk ki paiwir na Bangladesh kilakni no ya ke pliangja jong kinong syong kari India. Kate kejing kerpat ru ya kejing pta na kalyang ke sorkar kemi lembat ki sorkar jela ban pen itu ban bat ha kejo kapor ban palit pai biang no yaki. Ya ka National Electronic Toll Collection FASTag program kabadai kamat trekam jong katanat Road and Transport but National Highway Authority of India lapen trekam halor kapan India basis kenang banweng ya kejing deheng bat jingyat bet jong hikali bat keje jinglum iki pisa kinong nya kali kat kum ke kidor balabu da ka jing pendankam da ka radio frequency identification RFID technology. Kenang ban kentiu ka rukom siu digital payment katanat kalarai ban penlong ya barok ki kerdop krong kajna ki badan haki surok ba national highway kum ki FASTag lane nado kasi tarik unok pra mentausnem. Kani ka kubor kawan chapi na ka All India Radio Shillong.
Ka Indian Council of Agricultural Research Complex ka bapet ya kathan syate lami ngi kan sepenlong ya ka regional committee meeting ka ba arpusaw na kabenta ka zone 3 kata ka bahap ya ki jilla Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Sikkim, bat Tripura, haka Assam Administrative Staff College ka bandan ha jilla Assam, haka arpulai bat arpusaw tarik menta ubenai. Kajing temu jong kate kajing elang kalong ban ay karensan banya peliu jingmut ya kinong wat banya bat kinong teri sorkar bakin yo ban bishar banya ya kijing dan kam bayadai bat kijing wat banya lani kijing a jing hikai bayadai bat kamrap kamriang ban kmi tu ro kijing dan kam bah khmat e bat kuro ban ay ra ya kimat bayadai bat kijing wat banya bat kijing nang peniar ya kijing puli hakini ki arsnem ban wan. Empat penmi ya ka ordinance haduk mentah ha ka bayadai bat kajing hab ban pendrung kerteng jang kibriu ki bawandrung sya ka jilla Meghalaya. Ya ka nela pentip da menteri kena independent charge ka sorkar pedeng jang katanat bakmi ya ka roi ka par ka than chatai lami ngi ne katanat dona. Dr. Jitendra Singh ha ka jing penpai kitien lang ba ka jing tho ha Rajya Sabha henen kesingi. Director Katnat Social Welfare ka Sarkar Meghalaya lingba ka jing penbena ula pentip pat ba ya toll free number iway not khandai pra nakabenta ban a jing tim ladadon kanu ka jing tombor ki khulung khanna ya uni number jong ka child line la ban pun nakanu ka pun ka bahapo kari ha baro arpisaw kanta ya ka child line la a jing kershan da Katnat Women and Child Development jong ka Sarkar kami rangkat ka jing toy lang ki Sarkar jilla kiseng treman ngobha bat kiwei. Kalamno ka Executive Committee jong ka United Democratic Alliance UDA balalam khmat da kaseng UDP bat NPP hadien ba usyong kenor ka HADC uba PNCM ula thap ya ka vote jong u sa kalyang persya. Hadien ka jingyo ya ki vote kalayakhat da markhat South Li. Lawandra ikanu confidence motion persya ya ka Executive Committee da kaseng Congress. Haswa ya kani namar bagajing thep vote kalong kabayakhat usyong kenor jong ka HADC uhaban thep ya ka vote jong u katkom ka kendon arpusan jong ka Assam Meghalaya Autonomous District Council Constitution of District Council Rules khat khandai spa asan puwei. Hakajing thep ya ka vote ka bakhadu usyong kenor ula ay ka jing kershan jong u sa kalyang persya. Bat haswa ban penkut ya kukubol sa sisiyan kimat bakongsan. Yokem katanat tokit Special Investigation Cell kipulit ka Arunachal Pradesh ya utagi tanya u bank manager berim halo ki kambamsap bayadai bat kabailot kesan jakash na surong. Pelat pat ba menteri ramba ka Assam usar Bananda Sunwal ya kamat trikam batma jong ka land policy arajar khat khandai henin kesengi. Bat kentat ulam panggaluk sabhaban pediang kejingitai nya baladawar keseng Congress halor kamat jingkershan pisa bayadai bat kapol yakun election ne ka electoral bond. Katung ilapoish kabukut jong kakubor kabawan chapi naka All India Radio Shillong mentangin nisok na bat ka Delhi station nakabenta ki waypat ki kubor.